Profesor dr. Vojislav Šešelj sa nama ovog jutra, kao što smo najavili. Evo da nastavimo možda gde smo stali juče. Vi imali ste priliku da vidite na Studiju B i na Informeru u emisiji Bez garda mnogo zanimljivih stvari koje je profesor izneo, ali evo da nastavimo u tom nekom smislu. Nekako smo ostali nedorečeni. Šta vi zapravo očekujete sada do kraja godine? Kako će se razvijeti ova situacija sa ovim blokaderima? Kako će se razvijeti sve ovo što smo imali priliku da vidimo? Nekako njihova nasilnost je sve jača i jača. Da li čekaju da padne prva žrtva? Pa ja mislim da postoji mogućnost da oni insceniraju prvu žrtvu. Da. Ili s jedne ili s druge strane. Ili nekog funkcionera režima da likvidiraju pa da kažu to je obračun unutar režima. Ili nekog opozicionara koji im nije mnogo po volji da ga likvidiraju kao što su hteli Vuka Draškovića da bi se pripisalo Miloševiću. Da nekog likvidiraju da se pripiše Vučiću. Znate, oni su pokušavali nekoliko puta da mu pripišu razne stvari koje su lične na likvidaciju i tako dalje. A to su sve gluposti bile. Ali to je dovoljno neki povod da bi se to nekako nezadovoljstvo u narodu. Nešto da napravi kao bunu, jel? Ne toliko je njihov napon slabiji. To nema nikakve sumnje. A trajače sve dok dobijaju pare s polja. Ali u narednih mjesec dana mogući su novi pritisci sa zapada. Aha, dobro. I različite ucene. Zbog čega? Zašto je sada Zapad toliko to negde uključen u sve to? Zapad hoće da likvidira srpsku nezavisnost. Da nas jednostavno pacifikuje, da nas natera da se klanjamo do zemlje crne i da izvršavamo sve naloge. Je li to zbog odnosa sa Kinom i sa Rusijom? Žele i da preseku naše odnose i sa Kinom i sa Rusijom, da nateraju režim da zavede sankcije Rusiji. Moguće da uskoro krenu s nekim sankcijama i prema Kini, nije to nemoguće. Da nas nateraju da se odreknemo definitivno Kosova i Metohije, da doprinesemo da se Republika Srpska utopi u unitarnoj Bosni i Hercegovini i sve ide u tom pravcu i da nas nateraju na neke reforme ustavnog sistema i pravnog i političkog, da se da neki visok stepen autonomije Vojvodini ili da se Vojvodina proglasi republikom, da se organizuje neki stepen autonomije za Rašku oblast ili Sandžak. Ko zna šta im još može pasti na pamet. Ali evo, predsjednik se tokom jučerašnjeg popodneva... Ali u svakom slučaju da Srbija ostane definitivno slaba i nemoćna da brani svoje nacionalne interese. Dodik je juče bio u Beogradu, predsjednik se sastao sa njim i rekao bratski susret sa predsjednikom Dodikom i razgovor o svim važnim regionalnim pitanjima nastavljamo sljedeće nedelje. Je li im smeta ta podrška jake Srbije? Smeta im sigurno i zbog toga će pritisak da bude veći. Treba negde valjda 25. oktobra da bude referendum u Republici Srpskoj. Ja mislim da će srpski narod listom da odbaci ove nametnute odluke lažnog suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu. I kakve su mogućnosti tog referenduma? Šta onda kada... Pa oni će da pojačaju pritisak na Republiku Srpsku. Oni već sad vode borbu protiv Republike Srpske oko usvajanja novog centralnog budžeta. Oni bi hteli da veliki deo novca iz centralnog budžeta ide za finansiranje raznih kulturnih ustanova u federaciji, odnosno u centru federacije koji je ujedno administrativni centar cele Bosne i Hercegovine, to je Sarajevo. A Srbi ne smiju na to da pristanu, jer Dejtonski sporazum uopšte ne predviđa bilo kakve zajedničke poslove u oblasti kulture. Kultura je samostalna stvar svakog entiteta. I jedan entitet po tom pitanju ne može da se meša drugom entitetu. Tako je. E sad, kada gledamo razvoj svega toga i kada gledamo šta ovdje pokušavaju sa ovim blokiranjem, maltretiranjem građanama tokom svakog dana i s druge strane imamo skupove koji s druge strane kažu ne blokadama i žele da pokažu šta je pristojna i dobra Srbija. Veći skup se još najavljuje sada u nedelju. Šta vi, evo i vi pričate sa građanima konstantno i krećete se i konstantno ste prisutni. Šta vi mislite, u kom smislu će građani više da kažu ne ovim nasilnicima? Koga god ja sretnem od građana, poznanika, prijatelja,
svi su ogorčeni na ove blokadere. Međutim, neko je objavio moj broj telefona na internetu, zovu me svaki dan više od 100 poziva, provokacije, psovke, ovo ono. Je li to da vas uplaše malo? Je li to zato što vam se ne sviđa? Ne mogu da me uplaše. Nema toga ako može biti bezobrazniji od mene. I čim vidim da je neko bezobrazan, uzvratim stravičnim psovkama. Ne ustručavam se nimalo. I onda oni uglavnom prekidaju vezu. Oni zaćute tada, da. Jeste. Ali to se nastavlja. Ili daju oglas negde tamo na internetu da treba radna snaga prvo za čupanje onih metlica na kukuruzu, znate? Onaj vrh kukuruza, što liči na metlicu neku. Kad je reč o semenskom kukuruzu, onda se one ranije čupaju da bi više energije kukuruz uložio u razvoj semena. Dobro. Pa kao tražite. Ili oglas da tražim radnu snagu za branje jabuka i krušaka i tako. Da. I onda oni zovu, ja se nekad našalim i kažem ja se time ne bavim, ja se bavim uzgojem konja i magaraca. Nekad ljudima objasnim da je to pa ako se tu pronalazite negdje, onda jel im to i kažete? Ako se tu negdje pronalazite? Ne, nekad vidim da je neko dobronameran i jedan traži posao. Ne mogu da budem tako okrutan. Ali ovima koji provociraju i koji uvredljuju izraze koriste, ne ostajem dužan sigurno. Odmah i majka strada, dovedi majku da je sedim kao prošli put, daću joj opet 100 evra. Okupa je dobro, prošli put mi je smrduckala. Nemojte ni da nastavljate dalje, nemojte. Možete li zamisliti nekog bezobraznijeg kod mene u tom slučaju? Nemojte, ne želim. Ali protekle vikende, juče to nismo prokomentarisali, blokaderski Pride je održan i tu su nošeni razni transparenti, čak protiv Rusije, najvećim delom, i nosili su ukrajinsku zastavu. Je li to sada usklađeno s nekom agendom blokadera? Šta se zapravo tu dešava? Svi su oni izdajnici srpskog naroda. Svako ko mrzi Rusiju izdajnik je srpskog naroda. Nema tu nikakve sumnje. Ne može neko biti srpski patriota, a biti protiv Rusije. To je nemoguće. Jasno. Ali evo, sada kada to sve sagledate šta oni rade i koliko su nekako neverovatni, pa imaju na protestu blokadera u Novom Sadu i strance, Evropska partija zelenih Vula Ceci, evroposlanik Ramuz Nordkvis. Njihov cilj je, kako i sami otvoreno priznaju, rušenje predsjednika Vučića. Čekajte, dođu u našu zemlju, pojave se na takvom jednom događaju. I dođu s tim zadatkom. Da, ali oni otvoreno kažu naš je zadatak da srušimo predsjednika Srbije. Pa ajte mi da odemo u njihovu zemlju da kažemo da njihove predsjednike... Odmah bi nas proterali. Uhapsili, ja mislim da proterivanje je još super. Pa kao dođete u svoju zemlju i vratite se, ali uhapsili i već osudili, je li tako? E sad, kako sad država može da se izbori? Evo, šta su vaša ta uputstva? Uvijek ste tu negde radikalni, što nekako u skladu sa vašom strankom, je li tako? Šta bi vi rekli sada, savjetovali? Država mora što pre da otpusti iz državne službe sve sudije i tužioce koji su lično svojim potpisom stavili do znanja da neće da brane poredak. Koja je važnija dužnost i sudija i tužilaca osim da brane poredak? Nema važnije dužnosti. Ali oni to ne rade. Oni to ne rade, praktično su oni sami podneli ostavku. I samo to treba konstatovati u rješenju o prestanku radnog odnosa. Dobro, i sad ćemo reći, pa dobro, šta onda sad mora da stane sada neki pravosudni sistem i nemamo dovoljno tužilaca sudija? Znači, ima mnogo dobrih pravnika, pa ćemo ih zaposliti na upražnjena mjesta. Jel da? Mislite da to može da se tako uradi? E sada... Može sigurno. Dobro. Ajde da se još jednom vratimo... Onda isto tako na univerzitetu, u srednjim školama, kogod je učestvovao u blokadama, otkaz. Dobro. I zaposlit ćemo nove profesore. Zaposlit ćemo penzionere. Zaposlit ćemo mlađe ljude. Daćemo mogućnost i asistentima da polože neki dodatni ispit pa da mogu da ispituju. Koliko dugo su... Ili da ispituju pod kontrolom profesora s drugih predmeta. Ima sposobni asistenata koji to mogu da rade. Sad vidimo da ništa nije slučajno. Kad su oni uspeli sve ovo da organizuju, da budu na ovakav način, da uzmu pravosudni sistem, da uzmu tužilaštvo, da s druge strane... To su radili godinama, zapravo decenijama. I ogromne su pare ulagali. A ja imam informacije
da je njihovo nastojanje bilo usmjereno na 2026. ili 27. godinu. Uoči samih izbora da naprave haos u Srbiji. Dobro. Oni su požurili kad se promenila administracija u Americi. To je bio okidač zapravo. A Trumpova administracija je jedan od prvih poteza koji je napravila. Ukinula USAID i te neki ukidanje tako. USAID-a pre svega, pritisak na Soroša i on je sad izgleda u teškoj finansijskoj situaciji. Aha, dobro. Pa ima mnogo manje novca nego što je imao. Tako je. Vi ste već rekli u nekoliko navrata da je zloupotrebljena sama tragedija i ono kada se desilo majski deo vezano za Ribnikar ili Dubona. Država mora da formira, vlada, državnu komisiju koja će zajedno sa doktorom Đurom Racom da ispita razloge pada Nastešice. Eto, rekli ste da tu postoji mogućnost velika, da je tu bilo diverzija bila. Diverzija. To otvoreno tvrdi doktor Đuro Raca. Ja sam u trenutku posumnjao. Pa sam onako bojažljivo nagovestio javnosti da je moguće i da je neka diverzija. Odmah posle toga što se desilo. Jer tu su neke naznake da nije baš mogu isto Međutim, ja nisam stručnjak iz te oblasti. Ne baratam dobro ni pojmovima iz te oblasti. I kad sam čuo doktora Đuru Racu, meni su se sve lampice upalile. Jer on je stručnjak, profesor univerziteta. Njegova je čerka poginula pod tom Nastešnicom. I on je ustanovio da to nije moglo biti slučajno, nego da je delo ljudskih ruku, planski izvedeno. Jedna od njegovih najvećih sumnji jeste da nije moglo sve da baš padne u istom trenutku. To sam ja odmah rekao. Sutradan nakon što se desilo, 2 dana posle. Tako je. Jer da je to nešto što se desilo slučajno, zamor materijala ili nešto treće, onda bi to deo po deo padao. Pa padne jedan deo, pa povuče drugi, pa treći destabilizuje, pa onda padne i treći i tako dalje. Nije moglo sve u istom trenutku. Ali vi imate sada taj neki trenutak da jednostavno, sad, ja ne znam, kad pogledate one slike u kafani nekoliko dana posle pada Nastrešnice, gde imate sve te i prisustvuju i deo tužilaštva, deo ljudi koji su učestvovali u železnici, jel tako, gde imate rektora Đokića i nekako vam onda sada budi u sumnju da i da se napravi neka istraga, pa koliko će to biti verodostojna istraga? Ali kod nas su državni organi koji se bave istražnim radnjama sprečili da krene istraga. Pa o tome odmah isto veče, valjda, došli su kamioni i utovarivači i ovi... Sve da bi se sklonilo, neki 12 sati je to trebalo. Tako je. Sve su sklonili. Pa to mi nije jasno. I na neku deponiju odvukli. Ali još uvek tu može biti traga nekim zakulisnim radnjama. Tako je. Tako da vredi ponovo početi istragu po tom pitanju. Da, jel mislite da imamo snage, da možemo sve to da uradimo sada? Pa moramo, kao narod imamo snage. Moramo imati kao država. Državni aparat mora imati snage. Znate koliko su ljudi... Posebno izvršni organi vlasti. Je li tako? Koliko su ljudi već bili kivni na sve ovo što se dešavalo, evo opet juče, blokirali su ceo grad, niste mogli da funkcionišete, već viško njihova najava toga, pa evo i sam Pride u subotu isto je paralisao grad na nekoliko sati, čak od 2 do 10 uveče. Pazite, prvo ja im ne bih dao dozvolu za to. Drugo, ne bih im dao policijsko obezbeđenje. A sve su dobili, da vam kažem. Sve su dobili. Kao i ovi drugi neprijavljeni skupovi. Da bi udarali na državu. Da. I da pričaju sve vreme. Pazite, ovo je prvi pederski bunt u istoriji Srbije. Nikad ovoliko homoseksualaca nije bilo u redovima blokadera. Pa glavni čelnik je homoseksualac, notorni. To je rektor Đokić. I onaj njegov ljubavnik Nebojša Bojović. Da, to vi znate. Ja ne znam stvarno, ali... Pa i mnogi drugi. Mnogi drugi. A i sami homoseksualci su dali naziv toj svojoj paradi. Blokaderski Pride. Ne, nego, da, blokaderski Pride. Da. To im je bilo, kuma je bila Olivera Kovačević. I sve smo to imali prilike da vidimo. A i ona radi protiv države decenijama. Da. Pa, i država ništa ne preduzima. Umjesto da odavno smeni i Bujoševića i nju i da ih otera. Bujošević je odavno mogao otići u penziju i režim ga je zadržao na toj poziciji. Pa ne može tako da se radi. Aha, evo sada kada kaže predsjednik juče da je došlo vreme odgovornosti, da ćemo tek vidjeti sada. Pa da vidimo sada. Pazite, mora i mnogi u
naprednjačkim redovima da snose odgovornost. Imamo i tamo ljudi koji su se posmatrali skrštenih ruku i nisu se upuštali u borbu političku. Sve su iščekivali kakav će biti ishod. Neki su već planirali da preskaču u suprotni tabor. Mislite, učutali su se, nigde ih više nismo vidjeli, ovi sada nekako su se sakrili u rupicu. rupicu. I to sad treba vladajuća stranka među svojim ljudima da raščisti. E sad, sve to što imate prilike da vidite... Mi radikali smo jedinstveni. Ko zapeta puška. To smo po vidjeli. svim ovim pitanjima. I vrlo ste aktivni. Kod nas nema oklevanja. Da vam kažem, pored vas vrlo su aktivni vaši članovi i vrlo naši redovni sagovornici. Nemamo priliku baš iz nekih drugih i koalicije vladajućih stranaka zaista da ih imamo ovdje, da ih ugostimo, ali vi zaista niste ustuknuli pred svim ovim napadima i nasiljem koje... Mi se odazivamo na sve pozive i govorimo iskreno ono što mislimo. I argumentovano, što je najvažnije. Tako je. Ajde sad da negde smo na pragu, još malo, još par mjeseci ostalo do nove 2026. godine. Jel mislite da će predsjednik Srbije raspisati ranije izbore? Da li imaju prvog dela godine reći? Ne znam kakvi su mu planovi, ne znam šta smera. Jesu li nam potrebni izbori do onog nekog roka? Ali mi bismo radikali voljeli do kraja godine da budu izbori. Do kraja ove godine? Jeste. Jer mi smatramo da postoji šansa da se malo korigovala volja naroda i da postoji šansa da opet postanemo parlamentarna stranka, što je za nas najvažnije. Jer to je pitanje opstanka. Ne može jedna stranka dugo da opstane ako nije parlamentarna. Jasno, da. To je iz vašeg ličnog ugla. Ali mislite da je Srbiji potrebno, da su sada Srbiji potrebni izbori? Opet, sve to što bi oni spremili kao neke okolnosti. Pazite, svaki izbori su i jedan vid pročišćavanja vladajuće stranke. Dobro. Ali ako stvari onu atmosferu kao u Kosjeriću i Zaječaru, pa sad mislim da će biti u Mionici, ako se ne varam, izbori, da li sad sljedeći mjesec, ako se... U Mionici, u Negotinu i u Sečnju. Pa da, ali evo samo ovo Kosjerić i Zaječar, taj deo što je bio, bilo je strašno gledati one slike. Išao sam ja da učestvujem u kampanji u Kosjeriću. Jel da? I zahvaljujući meni prevagnulo je na stranu... Pa nisam to znala da vam kažem. Patriotskih snaga, išao sam tamo. Snimala me televizija, dao sam i intervju. Hranio sam kokoške domaćinu kod koga smo bili na imanju. A to znam, to ste bili... I rekao sam da su te kokoške pametnije od ovih beogradskih blokaderki. Pa sam onda hranio i patke, odnosno guske. Pa što sad i guske? I one su pametnije od Marinike Tepić i ostalih blokaderki. Aha. I to je imalo odjeka. To je mnogo prenošeno preko ovih internet sajtova i mislim da sam bar tu dlaku doprineo da prevagne... Jeste razgovarali tamo sa građanima, recimo? Pa jesam, koliko je bilo prilike. Bili su svi ljubazni prema meni. To je jedno selo pored Kosjerića bilo da je bio taj skup. Rosić, je li tako? Ne, Rosići su malo dalje. Zaboravio sam kako zove ovo selo. To je na imanju jednog uglednog Srbina koji je zaradio dosta para u inostranstvu i sad tamo pravi etno naselje. Jeste, da, mnogo je lepo, da, sećam se te slike. To je stvarno lepo izgleda. Jeste bili tamo? Nisam, ne, ali mnogo je lepo. Ono što ste, pa to je sve bilo prikazivano na Informe televiziji, pa smo imali prilike da vidimo kako beše Željko Rstić, ali tako je vlasnik svega toga, ali... Njegova majka mi je dala domaći kukuruz da hranim kokoške, pa onda i guske. Bitno da je domaći. Da ih javno pred kamerama poredim sa blokaderkama. Je li tako? I celo poređenje je bilo na štetu blokaderki, a u korist kokoški i gusaka. Boga mi, ja čujem da se nešto lepo... Ovo su prave kokoške, a ne one beogradske blokaderke. Čujem ja da ćete imati jedno lepo slavlje, jedno lepo... Ugostit ćete mnoge ljude uskoro. Nećemo, možda otkrivamo, ne znam. Pa možemo, 16. septembra bit će na mom imanju u Hrtkovcima održana jedna zabava, prijateljski susret, ljudi iz patriotskih stranaka, novinara. Nešto slično ovome što je Vučko organizovao u Rosićima, samo sad više u Rosići su otpali jer je ovaj tamo vlasnik valjda se okrenuo blokaderima. Aha, Bože. I sad smo se dogovorili da to bude na mom imanju u Hrtkovcima. Pa to je za nekih, to je sat vremena odavlja, tako? To je 45 5 minuta, tako da je onda nama i lakše, jednostavnije, ali eto lepo. Biće prilike da se družimo već sljedeće nedelje, da vidimo kako to sve izgleda, ali
Izbori su, evo, to je to pitanje koje hoću zapravo da postavim. Jer mislite da su Srbiji u ovom trenutku sada izbori potrebni? Jer oni žele te izbore da iskoriste za još nastavak nasilja. Pa rekao sam malo pre. Izbori su uvijek potrebni da se počiste redovi vladajuće stranke. Ali oni žele da tada kažu, pokradeni su... Da oni tada se svojih kadrova koji se nisu pokazali sposobnim ili lojalnim i da stave na probu druge. Ali iz ugla blokadera, meni se čini da oni ne žele izbore radi izbora. A ne žele, pukli bi na tim izborima. Tako je. A šta žele? Uoči ovog istraživanja javnog mnjenja koje je neki dan objavljeno, ja sam prognozirao, možda sam i na vašoj televiziji to rekao. Dobro. Da blokaderi, da ovi studentski blokaderi ne mogu imati više od 10%. Da sva prozapadna opozicija, ako se ujedini, može imati 10 do 12%. A da će naprednjaci da rastu i da će eventualno i sami moći imati više od 50%. Ova anketa je pokazala da imaju 48%. Ja ne verujem tim anketama. One su uvijek ispod radara nekako propuštale srpske radikale. To su oni otvoreno i konstatovali 90. godina, da nikad ne mogu da uhvate srpske radikale u svojim procenama. Dobro. Ja se nadam da ima šansi da dođemo taj cenzus, ali eto, vidjet ćemo, sve zavisi od narodne volje i od naših kontrolora na biračkim mestima. Tako je. Nikako da prokomentarišem s vama ove novi paket mera ekonomske pomoći građanima Srbije. Šta vi mislite konkretno o tome? Pa vidim iz današnjih novina, ali jučerašnjih, da već ima pokušaja ovih velikih firmi trgovačkih da svale te projektovane gubitke na proizvođače. Jel da? Jer trgovci se teško odriču onoga što su unapred planirali da će biti njihova zarada. 40% marži na određene proizvode, zamislite to. Jeste, to nema nigde u svijetu. Nema nigde. I sad bi oni to da na proizvođače prebace. Ucenjuju proizvođače da im robu daju jeftinije. Da onda oni plate taj ceh. I to bi bilo pogrešno. Srbija mora da angažuje sve inspektore, da mnogo novih inspektora u Ministarstvu trgovine zaposli, da se to spreči. Cilj je da proizvođači dobijaju istu cenu za svoje proizvode, a da se smanji trgovačka marža kako bi pala cena proizvoda. Cena je proizvoda već pala, a sad bi trgovci da to prebace na proizvođače. To im se ne bi smelo dozvoliti, jer onda uzalud su mere. Onda će nam ugušiti proizvođači. Da, ali evo oni gledaju nekako, ja bih rekla, kao da traže neko uputstvo kako da sve ono što država donese dobro za svoje građane, oni nekako da nađu načina da se to ne desi, odnosno da opet nekako opterete građane sa tim. Evo samim tim kada kažemo činjenice 40% su te marže na svaki proizvod je strašno. Onda kažu neki lanci su već ukinuli one neke poznate akcije koje imaju za određene proizvode, zato što je ovo država nekako stalno hoće... Ima nešto što nisu ukinuli. Oni su prinuđeni da pri kraju isteka roka trajanja pojedinih roba idu na rasprodaju po sniženim cenama, jer te robe ne smeju prodavati nakon isteka roka trajanja i onda ih moraju baciti. I bolje da ih prodaju bud zašto nego da ih bacaju. Tako je. A sad, znate, trgovci su jedna opasna kategorija u društvu. Oni se snalaze ko mačka. Bacite kako god, ona se dočepa na noge. Bacite i trgovca na glavu, on se dočepa na noge. Pa lako njima kad su se izgubile one male radnice... Jeste, i to je problem. Kad je bilo mnogo tih malih radnica, to je bila neka vrsta porodičnog biznisa, tu je mnogo ljudi bilo i zaposleno. Možda bi nekad neka cena bila viša, ali ste imali ljubaznog trgovca koji vas dočekuje ljubazno. Pa i ako ništa ne kupite, hvala, dođite nam opet i tako. Tako je. A oni su zauzeli sada monopol i onda određuju... Oni imaju monopol i onda zidaju cene. Tako je. A povećanje penzija? I treba da slomimo kičmu uvozničkom lobiju. Uvoznički lobij je najopasnija sad stvar u privredi. Uvoze sve i svašta. Jel da? I dolazi do velikog odliva deviza. Umjesto da se to ulaže u domaću proizvodnju. Tako je. Sve ono što možemo da proizvedemo, moramo uvesti neke smetnje kod uvoza.
Sad, ne smemo zabraniti uvoz. Naravno, ali Jer nas nešto obavezuju neki međunarodni sporazumi i neke međunarodne da se to- konvencije. Ali možemo im zagorčati život stalnim provjerama, stalnim kontrolama, stalnim upadima inspekcija, da sami shvate da im se ne isplati uvoz te vrste robe. Kažu mnogi ekonomisti, a mi ćemo za koji trenutak i čuti sa Snežanom, se nalazi jedan od njih. Kaže jedan ekonomista, profesor na Ekonomskom fakultetu, Ljubodrag Savić, koji čini mi se baš i predaje... Ljubomira Snavića lično poznajem, to je Odličan ekonomista. Ja mislim najbolji među živim srpskim ekonomistima. Tako, mislim da se njegov predmet iz ove ekonomike i industrije, ali ono što je tu interesantno jeste, on je rekao, pa da, uništili su nam industriju, uništili su nam sve za proizvodnju hrane od 2000. godine do 2012. godine i onda naravno da se ovo sve dešava i da cene one mogu da postavljaju kako god hoće. Postoji mnogo sakrivenog srpskog kapitala u inostranstvu. Dobro. Neki su se bogatili krađom. Dobro. Neki su se bogatili spekulacijama. Dobro. Neki su se bogatili privilegovanim položajem na tržištu. Neki su imali privilegije date od strane raznih režima. I oni su pare sklanjali u inostranstvo. Dobro. Mi, srpski radikali, odavno imamo ideju da se donese zakon po kome, recimo, Poštanska štedionica, kao čisto srpska banka, jer druge banke ne bi prihvatile, pošto imaju strani kapital, oni se rukovode i zakonima svoje zemlje. Dobro. Ali Srpska banka, Poštanska štedionica, da može da primi na štednju novac koji donesu naši državljani sa raznih strana sveta, a da se ne ispituje poreklo novca. Imovine, jel? I da im se odbije 5% poreza, da se taj novac legalizuje. Dobar vam ide. Kako bismo ih motivisali da te pare ulažu ovde? Da. Ne da vrate, ne treba ništa da vraćaju. Ne da vratu svoju zemlju, da ne budu na tamo. Onome kome sudski organi utvrde krađu Treba ili da vrati. proneveru, Slažem se. njemu treba oduzimati. Ne može se oduzimati tako što se ne zna poreklo novca, kao što sad imaju namjeru, mislim da je i režim sličan zakon doneo. To je pogrešno. To nije ni po Ustavu. Jer nije dužan da dokaže poreklo novca onaj ko ima novac. Nego je dužan onaj koga goni da dokaže da je taj novac na nezakonit način stečen. To je suština. To je pravni princip. E pa dobro, vidjet ćemo kako će... A sad se naši ugledaju neke strane države koji vode ovakve inkvizicijske poslove. Dakle, taj novac se neće vratiti u Srbiju bez ovakvih mera. Ako se ne vrati u Srbiju, mi smo na dvostrukom gubitku. Zato im treba pod legalnim uslovima da taj novac vrate u Srbiju, da ga ovde ulažu pre svega u proizvodnju ili bilo šta, u građevinu, u bilo šta. Kako bi taj novac došao ponovo ovdje? Kako bi taj novac se ovde obrtao. Vratio. A ne mogu nam stranci to zameriti, jer je reč o našim državljanima. Jasno. A mi imamo pravo našim državljanima da dajemo razne vrste zakonskih pogodnosti, pa i finansijskih. Tako je. Mnogo hvala što ste ujutro bili sa nama. Mi ćemo sad odmah otići baš da čujemo kako to ekonomista iz svoje perspektive. On je sagovornik naše Snežane putem linka. Idemo do njih sada da čujemo kako on vidi sve ove najavljene mere i šta očekujemo od njih, šta je sve to za dobrobit građana Srbije. Hvala vama što ste bili i uvek meni rad gost, ali bit će prilike da nastavimo sve ono što ste započeli i rekli, da i proverimo. Boga mi, ozbiljno ste. Ovo je falilo da sinoć još kažem. Tako je. Hvala mnogo. Hvala još jednom. Profesor dr. Vojislav Šešelj bio naš gost. Snežana?